Crest Media TV, iraka lyawe. Honorable Speaker, executive members of the Honorable Councillors, our chairpersons, our leaders of the Mazina Gandhi, and Yasam Kagada, Chairman Wego Boris. Ntarundi so kwakira Honorable. Nanabuira aba kabariyaha leaders ba Rwemikoma sub-county. Leaders ba Rwemikoma sub-county, sub-county chifukana kule. Nakushukuru. Tunaona sub-county kama sub-county community development officer. Alright. Tunaona sub-county wetu. Mwenye mkuru leaders hawa yana wao. Chairpersons LC1s abanya mwimire. Mwenye mkuru karimshta. Tegede medication. Ene sales mwenda. Awachi mwimire. Mshtani. Mugari mpali mkura ukuru. Tuende sales manana au karibu mbele. Kwa nini tunashirikiana? Rwemikoma parish ine sales mkaka mwemera wanyarungo mwemere kishi. Uminyi association in the political voice. Politics is zaplana tabrawa. Ushaka kachia maneno situ atakuya kachia maneno si wako umurikabu. So chinyendero chi twelewa chia meno burumuru na mukama wao chia maneno situ bona banyuma hangwa abatere tutana taramo politics kile shaka kiko muhanda maninga kuta mwezi ngura twinyu sorry tarumo dor pasa kisha agatao ke nguru stage zaine mtema kutora hapo. Kati dire mutwela twashaka kuhagira sawa malebe bo abana. Sasa mbanzi sasa mwana Rwemikoma ruwa bahagire sawa ababari cyazabanya bahagire sawa baraho urangwa bongana aho bakati iyo kuri twa voice ibinyo mabindi umugeni mutumbo ejaho muheru okurusha apa ni samari zingine. Rwemikoma kuzile tina population umurwa baragwa kudomo uliomba tukanana total population ni twa ebirine kumini bigomba yako therefore jere twari wa minister wa Rwanda twenda kuhamsa state. Aro area ni ngai sasa alitoa hango primaries. Ngeje Rwemikoma. Bakatoa Rwemikoma loa na Rwemikoma hapa. Rwemikoma loa ndio mkuu sawa. Ngua vitezi. Hayo administrative units. Ngayeta anga population mpango mnonga baliyo mpango. So oshanga chama mnonga tapasa himaliti. Ndio damu tukulieti njoho sales zindi basabi zero mrogo gapi. Ongeni mrefu tahali kisha. Kasana kansa tamu kansia huko. Mtumanyanga wakabemeleza ebaratu zini kongemi tiwele huko. Shababu turobinje Rwemikoma tujeta mu kanserengezi. Abo barongo rubini ikore bitinga. Ongeni nguru rumani. Roko bibe. So kupa kuyeti gota munasu. Tukatunga sende tujalele. Tukawa ya balima kore mutu. Lezi infrastructure.
aba pamoja na fani ejana tu ajira wezi ejana tu hatutaka basi embuto tipozwe twakutunga na ungansu twatunga sente zo kumanya sikura tuzembuto zetu tureka kursia no kushanizo kusende kumkashesha mamazi kubezo kuisha tena na programu ukajishinza mundele unayo mungu ndio twashimira n'intunguka so umuyembe byona n'ikintu cy'umunji kwishanga mbere kubadanise mu kugambira n'ekigende kwa chumwe kandi cyo gavumenti yakwenda gavumenti ntibasa kugikundira kuyamba buri muntu umwe ukakumweterine hamwe then kibayamba kandi nayo kigiyamba kubasiyabo obuhereza bwenu haruka za trainings imanyezo nyinshi munonga ukati kwa abo za kuliha polisi abo kwa jana polisi nina mantu boga twara ngo ndio kitu ngwe shikazo ngo kwa kwa so ngani ni nafsi maana yote on yake kisha this omugogo twasis no komba no twasa a history okabo okutambara obodbeli kandi kituba tinya omurkazi tubati kubeli unati babeli umwene kabimba tupana kandi tukomba joy ukaiza bezero kutenza data ya shuma endele ebitele bisonga na tena sababu Ustani kutupa toremu tutwena katimu neba za parliament ba district leaders imo ba chairman ba FCC na councillors mwena na abo nuko mwisho ya watu mwana na dai mwena twende kwa toremu nokja wewe ndio kwa mtongo step pass ili tutakwenda kule yamani bali kwa ukanyenda kubanza kutimoti tinzawana lebo John sasa tureke kuraka kweba habo kumana hanu no dan no lebo John no katubona niyo je no lebo John sasa no limwe ni Rwemikoma no tu tuna kusema government ina no chitinza president John Musere nichtui nowe tuntsi Nimkoranka nilikuwa ofisi ya Office of the National Chairman nika coordinator wa Kazo District umwogo kunkwa sigwe kuko 12 ngasibire cyo kora agent kapse gukora mobilization which things saka twita hanyuma ukurga chambo ku office wa which things sala myaka kwaja mzee yanda kutureba coordinator kwa mbugana yaja tunumutema kuza gukora mobilization ndio muntu atsitaboni mikono 15 yabereye ku Rwanda ikaba ngubwa kandi nambuza kandi muzine tatanaja muzee gukora mobilization tunorgayi namugabe ati no manyanga kazo akayo nubu tunataka kushuma mwenu chairman zuri tunamu wewe nupa tukushuma leo ati very unfortunate yaja tungende mbagambira mazima atabo kwani bachimanya tubakwenda kushwata ngaza omuntu chini sora wasora no kushweka jo yaba kashimja kukurati kwartaru ndo niriji kwa batakubaza kwegambira mazima tukachireba tukachumanya kandi kamanya wenchi turuho kisha kumachkurati halezo sebo hona lo member of parliament ebisolo bebo ailuka ngani umugombora yiti ya comment bibele tuchikiri ningisha kusha nyuma wazio akanisa tu motorcycle za hapo hapo nimbia tucheze zamana akapata kwa bali heroni nzinda rogwa okukurwa ninga mtakana okay mweshabo babiri kwa kwa sababu hosire ninga mbafike barha
bene namaka batora gushuma butawi kinyamaliza ngo kino kushuma atubere ni manya sampu yanambire na mushabe shabaga kitamo manmade na tulimse kanda kumanya kanje nakubanza kureba amana gutuba abo wasa kuombeka mena tuneisha na uranagira amatsikomi n'amana w'icyo umarire kugira muta kora icyo kubanza twabaretera commercial office kandi sente ziruho ekikuru n'okukikiriza emitendera yona kugireeta na pona lya samunani kushaka kukwata n'abantu abo ababombi ekibiina kyaitu okukitunga sente za gavumenti tukolerere kwetendesa turebe mukyatunga sente zangi za gavumenti twekolesa nk'abantu okubikolesa niyo kabenisha bakore commercial office ekintu eki nikitwara myeki aigere kubura kukurikira okwareba aine ekikutwara kuirwa amaani mwenu mureki tube amezi ashatu nitwe tube twashabire sente za gavumenti kubareba tutuzu kuko mezi ashatu tube twashabire ki nanje na nyinyi nazo tuzigire tuzireti now turaheze ekyo nanye nangu maleke n'umurimo gundi mwira kushita mu planning yanyu umurondo umurimo guturakore ukagumana utangiza akasente tukagata mu group yitwa arebe ibintu bibiri aho kugira akagura y'amati nimwe cyo kurebera tukamangura izoba na request ngo bahe gutwara ikumi niwe twirindira modera ekunze bacu na minisitari kandi tekutere